Reka nongere nguhe ikaze wahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri Zara Magazine Tv. Ngira ngo nk'ibisanzwe hano mukurikira update zigezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro, aho tuba tugenda tubagezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa hano hanze, ibiri kuvugwa mu mikino, ibiri kuvugwa mu myidagaduro. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi, isaha ku isaha, cyane cyane yuko update n'ubundi ziba ziza igihe icyo ari cyo cyose, kandi update yose ije nka Zara Magazine Tv tuyita natwe tuyikugezaho 5/5. Kora subscribe ubundi ujye ukurikirana inkuru zacu uko tugenda tuzibagezaho buri gihe. Umutoza watoje ekipe ya Rayon Sports bamwita Robertinho. Uyu mutoza yatozaga ekipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo mu minsi ishize yanayifashije kugera mu matsinda ya CAF Champions League. Numwe mu batoza batoje Rayon Sports bagerana nayo, ayitoza mu matsinda ya CAF Confederation Cup, ayifasha kugera muri 1/4 cya CAF Confederation Cup. Numwe mu batoza bagiriye ibihe byiza mu ikipe ya Rayon Sports, numwe mu batoza bahora mu mitwe y'abafana ba Rayon Sports, numwe mu batoza kandi yigeze kugaruka muri Rayon Sports, ngira ngo ni muri 2018 nimba nibeshye, ubwo Rayon Sports yayoborwaga na Sadat, ariko ahita asezererwa bamutanga umusaruro mukeya. Robertinho rero yaje gutandukana na ekipe ya Vipers ku bwumvikane. Amakuru rero avugwa ni menshi. Biravugwa yuko uyu mutoza ari mu biganiro na ekipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania, ndetse bishobora kuba bigeze ku musozo ashobora kuyerekezamo, ariko hakaba n'andi makipe agenda avugwa yuko baganiriye. Ngira ngo mu minsi ishize ibya APR byaravuzwe, benshi babonye ko atandukanye na Vipers bigendanye na situation iri muri Rayon Sports yo kuba bashobora gutandukana n'umutoza. Hari ingingo baravuga ati se yabagiye kuza gutoza Rayon, cyane cyane yuko n'umutoza mu bihe bitandukanye yagiye agaragaza yuko Rayon Sports ari ikipe imubaka umutima kandi ari ikipe yagiriyemo ibihe byiza. Kugeza ubu ngubu nta nkuru iri officiel yaho Robertinho agiye kwerekeza irasohoka. Byose nyine biracyari ibivugwa, yaba kujya muri Simba ntabwo Simba irabigira official, cyangwa se n'umutoza bigira official, cyangwa se ngo anagaragare nyine ari gushyira umukono ku masezerano muri Simba. Yaba ibyavuzwe muri APR ntago wabirenza ingohe, yaba kuba wenda Rayon Sports yamutekerezaho nabyo ntabwo ushobora kubirenza ingohe. Gusa icyo abanyarwanda bose bemeranyaho ni uko Robertinho ari umutoza mwiza, ni umutoza mwiza. Ikindi kintu gikomeye uyu mutoza afite, azi kubana n'abakinnyi. Mu gihe yamaze muri Rayon Sports byari bigoye kumva vestiaire ye iri mu mwuka mubi. Ikindi abakinnyi bose wabonaga afite umubano wihariye nabo, wabonaga banye nabo neza, bavuga ukumva baramutanga ubuhamya bwiza. Ni umutoza navuga yuko w'umuhanga mu buryo bwose bushoboka. Reka rero dutegereze turebe icyerekezo cya Robertinho, nimba koko ari bujye muri Simba cyangwa se nimba ashobora no kugaruka hano mu Rwanda, ntawamenya. Reka tubitega amaso. Iyo ukurikira cyari Zara Magazine TV, kora subscribe kugira ngo hatazajya hagira inkuru yacu nimwe igucika. Naho mu biganiro byacu bitaha.